Keblai Pibaro syakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Nang rehem ke Jingdawa Jylla Garulan Bupura. Lalap padiok se ke met yap jomba Tiklu Jirwa. Kerpat kisah senong naga Shillong Club Banpli ke golfling. Bat dang penkre e kata masa lai jack penrai Rai Hills. Bat mentangin pas syaki Khubor bakam banyak. Unong yalam ni chairman ka Garulan State Movement Committee ubal karin marak ulakentui ki patba na kajat benreu achik ni garo banther ting e ki jingirap at jingkarshan na kabenta ka jingdawa banyo la ka jong ka Jylla Bupura bakani ka seng jong u ka balajer kerteng da ka Garulan hakini kisngi bantangwan. Uni unong yalam ula penkop boru ia unikman CH Marak como Vice President banlong unong yalam bahakmat hak jingele banyo ek Jylla Bupura tang na kabenta ki patba ki basyang basa hakilum garo. Ubal karin ula kentu bat ya wer ye ki pat achek garo karilum garo ban mi patba ban wanch ka jingelang ba jong kani kaseng ka banlong hakaat kandai terig risau nanong ba tura. Ulong ka jingis nok tilang jong gipat karilum garu ha ka jing tmu kan sa say uso ubatyang na kabenta ki long din jong kani kajat benriu. Ubal karin marak ula kerpat ikinong lam nyam baro banya ak tilang ya kani ka jing dawa kajat benriu achik da ka jing dwai ban poi syakathong ka jing job. Ta biani rang khopa nang nakinga jekai ya dalga parang mkhang chi rakpati kam kadelang rakata mangen nasimang ni biani ko nang nakinga Jisu Kristo agana ya angni bimungo mangen chuma ba bigen chuma ongode ba antang ko natken chuma ongode susokani rangko amgen chuma ongode nokobai sol lakon onagata amma nasimang ni ya biani rango kiskra pachina kata nga wiatinga jisimsini ya program ko matinga nigaman jisimsini dalga parang maikaya program ko susok dalna kata mangen ya no biani ko anganang neke wiatinga lakon matela Katkum ke kerwa Khubor balapa na kaying kasem jong ba Tiklu Jirwa layo jing tip menta kasngi ka pratere risau ba uba Tiklu Jirwa lai pesan snem kerta ula klat no na ka jing syarong hau tha kat ba udang her na ulum tha Draupadi kadanda ringkat bat sau puwe ngut ki parlok ki ulum bat kinong hikai ha ka sau terik risau ha Jylla Uttarakhand uba walabok Lingdok Shillong uken jong ba Tiklu Jirwa ulai thu bo ula pensisya bai kamet yap jong niu rang ba kiulum tha ka Meghalaya bo ula du no ekajing em ha ka jing syarong hau tha ubat telun na ranap jong utei ulum ba uba Tiklu Jirwa lai pesan snem kerta uba na lumparing udai urkot jong ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ya uba labai ka jing lut jing sep ha ka ni ka jing kiulum tha da ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka sarkar Meghalaya Kakong Indalin Lingdok Shillong ka kurim jong ba Tiklu kalay thu ba ukurim jong ka ula lit siya ka training la shibanay minta bala penyat da Nehru Institute of Mountaineering Uttarkashi Uttarakhand. Hakani ka jing sya rong hau tha bat ka yor arngut kinoy kay kintay kila du no ya ka jing em jong ki. Ya kamet jong niu rang ba kan sapoy Shillong ha ka khanday tarik janmit. Haka paratarik risau la pelong ye ka jingelang jong ki sau shnong ha penthor umkra ki bekentup ye ka golfling penthor ba lum siap bat maulai mauro bani kren halor ka madan ye lekai ha golfling Endalawai ka jingelang uba el hek emily ka penthor umkra ulai thu pikinoyalam jong ki sau shnong ki ngau dei bani kren halor ka jingkhang kherdep no ya baro ki sau dong sau kun jong ka golfling da ka Shillong Club Limited da ki jarnar ki bajrong bala pelitang kat tu kat nitli ki kherdop banrung syamadan da ka ba outdoor man ka klip briu ki bakwa banrung syapo kumta ha ka jingelang ki sau shnong ki la shimye karai ban kerpat ka Shillong Club Limited ban ailat ki program la ni ki jingele akai ban pelong ha ka te ka madan la rai ru ban kerpat ban syap penlong ye ki program jong ki school ba jong ki balang ki badai na ki te ki south li ki shna pok ka constituency ke jongi bang ye prakhat na ka banta ka ni ka badan ilakai ke badai hapo golfing adin ki jengken berki rangba stong ki dongkit kam jong ka south li ki shnong kata ka golfing ka lum siap ka pentarba bat ka mauro ilawan hagi jingnya tu jumut bangin hab approach ya ka Shillong Club Authority nak benda bukan syak ya ki kena samla ke jongi ya ki program beper ki badan hapo ini ki South Li Shnong pensyak bangin ya lekai ha tu ka madan ke badai hapo ha golfing
Kesorkar Jylla lingba ketenat penek pensa penroi pensan ye kisap kipong tenrai arts and culture kadang pen create syat pen pelong ye kata masa lai jat tenrai Troy Hills haka khat saw bat khat santrik benai risau haplau jang State Central Library Shillong. Kini kata masa lai jat tenrai ni ke Troy Hills kan long bet thek ke jing pen I bat jing pen bernya pat ba tangi kisap kipong tenrai jing kijat benriu na kilum khasi jantia bat garu. Hakini kelumpung tamasa lumlang ya kisap kipong tenrai jeng ki new trap khasi jantia bat garo ne acik kalong betang na kabenta ki jat benriu ki basyang basa ka Jylla Meghalaya. Uba Frederick Harkungor ulai thu akilat pathai Khubor ya kejing temu ban pelong ya kini ketamasa lai jat tenrai kadai ban penpau bat penpriang perthai ya kisap kipong tenrai kesat ke kemen karwai ke siau keput ketem bat kisap ki buit penbernya bat penrekhe pat ba bahar rukom. Programs te kajing persyang kadai bangin la ban pensapriang ya kene message belong ba kene culture jungi kolong connected to culture and rooted in nature te ini persyang ba authentic kan te outdoor events ko mo filatip kan don ko yodo kindon gini iconic food stalls te there's whole gamut of culture, craft, cuisine, costumes, delicacies, drama te it'll be like a cultural celebration of our tribal heritage of all the three hills. That's why Tri Hills Tri Hills, but tribal festival. It's a shortened version of tribal, not tri. Kasavio generate kabadon hamaulai motsier ka school per sara ban sanduri kilingdo soble jang kabalang Catholic kibana kaseng reunion solutions of Don Bosco SDB kabapin urlong da unong seng jangka u Reverend Father Aloysius Ravaliko hakasnem khat khandai spa an riupoar kalaraki kalingko snem ban riupo ne ka Diamond Jubilee haka pratarik urisau da kapur kasyang ka isong kun bat penremen sim. Lasdang ni kini kejing rakhe kemen da kamas bakhoi balapin benta da uling do asat Most Reverend Thomas Menam Parempel SDB ringkat lang bat bun ngut kiling do ki balapoi syakani ka lek kemen jong kani ka persara. Ki pas people ki bekenjo syakathong jinglong lingdo soble lembat kitu ki bamkot syakani kathong Henry ki blatrei haki kam syakri pat ba haki kam sorkar haka khai pateng haki kam kijam la kijong ki lapin pho pen phing shu shu hakani kasngi. Hakasning ka kraw hakamas bakod uling do asat ula crench phang ka jing koridor jong ka umsep jong ka jing tre shitom ula kadawi ka nuksa jong Don Bosco bakod ubala minot top haka jing e jong uyo Jesu Christ kamaria nong yarap ki Kristan bat ikisamla ki basyang makya na kadaw ka jing duk ka jing kerdo bat na ka jing ning shop jong ka industrial revolution hakari Europe bada ka perthai barok ka way. Ula kentui ki kunjong Don Bosco hakani kejuk bikin paidin syaki mati jong ni unong yalam bakraw jong kisamla. Hakani kesngi lale buram ya baro ki riu kraw ki belabetin dinti ki longdin na kani ke persara de ki jingrai ki jingshat badra kaput katem balapin kende iki minsim bajing baj perkhat jong gitu ki belawani shimenta syakani kesngi bakraw. Lapin kut ikani kesngi kraw da ka jingya bam jasngi kumshi ing shisem hakani kesngi. Banpen kenmau late Archbishop Dominic Jala ulayat lingba hakitap nyang jang savio generate minba udang penkre kijing puli lingdo sople jong o. We begin to enjoy it. Whatever be the word, when there is diligence and seriousness and purposefulness, I am studying with a purpose. But there I begin to slowly to enjoy studying. There is a purpose. I am making progress. Every day I am aware of knowing new things. My vision is widening. Our horizon is broadening. New things are coming within my knowledge and within my competence. And therefore, there is joy here, day after day. Kelumpung yele akai football balai sengi balapenya de kishi parlok balapulong hamadan yele akai jang kasnang paham rio menta kasengi kalapoi syaka bukut no hakabalawan ban penhak perda da uba stoi singli sekretari hima khat arshnong kum ukongsan uba Marcus Martin president HNYF Northern Region sembut kongsan uba Ronald Kongjo rang ba shnong paham rio ba Vincent Sokwai bat uba Don Roy Ksher sekretari shnong paham rio kajing temu jang kenhun chiparlok ban penlong ye ketika lumpung ye lek kai football kolong ban penmi pisa ban no jingirap shekilong yang ke badan ki khun ke baduna ke dukat met ne ka bor jabi
Lawan bani Shimenta hadu arpun riu teli ki team ke bana keleng ke them ribhoy pada kini ke sengi final ka 9 United kalaya kun persya ke Junior 9. Kai 9 United kala pelim ke Junior 9 da shikul la not. Ka 9 United kalayo ra ke song pisa ba arpa wajar tingka bat ke Junior 9 kalayo ra shpa wajar tingka. Hakani ke sengi ke shipar lok ke bapeniat ya kani football kala ais ngob hari ki Jankop Shillong ying ki bedon ye ki khon ne ki bahaying ki beduna ki khotmet ne ka bor jabi. Mario Bantep ya ki junior United mo bat kini ki senior kini ki nan United mo ki Bantep ngingai bat kini ki arteli ki tim kin pen saphen ya ko Khubor jong ka jing panai kawai jong ka Shillong pamrio lomba kini ki Jylla kai football hai keleng kini ki Jylla ka jungi te ngamron iei bonong chibon ngai tak ko lomba ngai ke start bat ke trim ke jumpi mau pilani kata ka sport spirit wala imran ni beru nrai apa pilih la ka shagwi pat ki benda kedai genam ke ba khmadu ke burom cho ka Shillong pilayo Bat dak itu ki Khubor ngila poisha ke bekun tat haduk penginde syambiang koble shibon.